Aga jing lekai FIFA World Cup Under 20 quarter final happening ke Colombia Persia ya ke Italy. Aba pai sya ke jing lekai ke Italy ke layo ban penki jar Lyngngoh tang haga minit ke bakandai. Bad ya ke gol ke ba ar ke Italy ke layo ban tep yang haga minit ke ba lai peu pra. Bad ya ke gol ke ba lai ke Italy ke layo ban tep haga minit ke ba sau peu nriu. Henry haga minit ke basau tu kendai ke Colombia ke layo ban siu keliang ya ke shigol jong ke Italy. Bat Lyngngoh kan dengan 6 job ki samlai lekai jong ke Italy ke layo ban rung sya ke semi final. Haga wipat ke jing lekai hapding ke Israel Persia ya ke Brazil. Bat kan ke jing lekai ke ba itanat bah. Aba pai sya ke jing lekai haga kela step baro art Legue kenhun kila persiang ban kijar Henry Omdon ki bala kijar hadu bukut ke sau peusan minit. Bat day haga kela minit kata haga minit ke basan penriu ke Brazil ke layo ban tap ya ke gol ke Lyngngoh haga ke jing lekai Lyngngoh Leonardo. Henry tang hadin sau minit kata haga minit ke ban riu peu ke Israel ke layo ban tap ya ke gol penyakat Lyngngoh. Bat Lyngngoh gini ki shigol baro art Legue kenhun ki klem la shu ban kijar hadu bukut ke kendai peu minit ban riu minit ke additional time. Bat lahap ban ra sya ke extra time ke balai peu minit. Batang Maria sedang ke extra time ke Brazil ke layo ban penkijar Lyngngoh kata ha ke minit ke bakandai peway Lyngngoh Nascimento. Batang hadin ar minit kata ha ke minit ke bakandai pewla Lyngngoh Shibli ke Israel ke layo ban tap ya ke gol penyakai. Bat ha ke minit ke bashispa San plus lai ke Israel ke layo ban tap ya ke gol pentam ha ke ni ke jing lekai. Pada haga minit ke bashispa khatsau ke Israel ke layo ya ke penalti Henry ke la pensab ya ke penalti. Bad day Lyngngoh bagi ni gilai gol jong ke Israel ke la pen kutno ya ke jing yai lenti jong ke Brazil sya ke semi final haga jing lekai FIFA Under 20 World Cup mentau snap. Haga jing lekai Women Champion League happening ke Barcelona Persia ya ke Wolfsburg. Aba pai sya ke jing lekai ke Wolfsburg ke layo ban penkijar Lyngngoh tang haga minit ke balai. Pada haga minit ke balai penyau ke Wolfsburg ke layo obiang ban tap ya ke gol ke baar Lyngngoh ke Alexandra. Pada hadu bukut ke kelas step ke Wolfsburg ke latam da ar lanot. Pada haga kela minit kita lekai jong ke Barcelona kila lekai bah. Pada haga minit ke basau peupra ke Barcelona ke layo ban tap ya ke gol ke Lyngngoh Lyngngoh ke Patricia. Batang hadin ar minit saisin ke Patricia ke layo obiang ban tap ya ke gol ke baar jong ke bat kadairu ke gol penyakai naga menta ke Barcelona. Pada haga minit ke bah nyau peu ke Barcelona ke layo ban tap ya ke gol pentam Lyngngoh ke Fridolina Ralfo. Bad day Lyngngoh bagi ni lai gol ke Barcelona ke lala ban Pynliem dan laila ar Persia ya ke Wolfsburg. Bad kan ni ke sin ke ba ar bagi lekai jong ke Barcelona bariora ya ke Women Champion League.